kum sang tam takkal ta khovela khan han cheng let lok ila tuilen ma novadam lai hun kha ani kha khovel kha tun lai kan khovelang hi ani lo boruak athiang hlimin thing le maute a tha em maya ma se khovel mel mang ti dang lam vek tu thil mak le rap thlak tak ain phum rotlat thung bible chon heti hian a soya chung lai chuan leya Nephilim hawan oma chumi hnuwa po chuan pathian fapa ten mihring fanute an pola fa an hrin sak lai khan Genesis bungruk changlia alo ti ni ishia em he thutlem te Genesis bua inziak hian theology khovel le bible zermi talu ati hai fo thin pathian fapa te le mihring fanute engtin nge vanter ko tharawa siam te le mihring ti sa le thisena siam te hian inlai chin an nei thei Greek thon thu mythology a Hercules sate Zeus sate chanchin kan ngai thlak thin nen khan ain ang lek lek ani lo mo hei hi thon thu pho chop ani lo kan bible thianglim ngeya inziak ani tlat si mihring te chuan khovel an lu khat tana ma se anjinga chuan mipa ngai ni lo midang lam bik million pui an lo piang ta bible chuan Nephilim ti na vua a omzia chu tluto te the fallen ones ti na ani anni kha tu te nge anni setana hova vanter ko ama zui tu a hroi chho tak te khange nia setha thla mi felte le kaina thla mi solte inzom na mei chau zok an hlim thla rengot point ni chuak a hlia theya an pen thomin le angura an thil ti theina le an solna kha an sat em awangin pathian meu po in khovel alo siam hi pui ati hialani minute relo te chungin he thuruk in phum hi kan hai lang don ani loin ring rol le Nephilim te chanchin hi irin ain amak anga irin ain arap thlak bokang bible zirtu te le history chhimi te chuan pathian fapa te ti tongkam hi hriat thiam dan chin hi an nei tlang puya ama sabera chuan hei hi thilmak le arap thlak supernatural an tiang hi ani lo thilpa ngai takani theology kan hret lar ber setha thla le kaina thla te hi anni adama fapa pathumna setha thla pathian shremi te le tol that tu kaina thla khovel mi te anin naya chuta tang chuan solna alo punlun ta ani tinan soi thin hei hi pom anuama ahim hle bukin alang thilmak le rap thlak atel lo ma se zona lian tak pakhat om tlat namdang le namdang in nei na ani lo po in Christian le Christian lo in nei na hian Nephilim million milau om le thachak na rap thlak nei angchi hring chok hi anom ngayem tunlai khovela po sa khosang in nei polin thil thalo an hring ngai si lo tunlai khovela po sa khosang in nei pol hian thil thalo a hrin chhuwa pha po in alang chuang lem lo chu wangin theory dang alo om le aruka bible zir tu tam takten an pom si chu kan lu chil angai ta juda te le khabului book of enoch le bible a jopabu kan en chuan pathian fa te ti hi vanter ko te soina ani tlat han mit thla te van boruak sang tak atangin vanter ko watcher an ti te chuan leilam an run thlira mihring fanu te mel thatna chuan an mit ala a an hna an ni na kalsanin harmon tlanga an run kala hei hi ti sa chakna satli anilo thil siam dan phung order of creation bo chet na rap thlak tak ani ti chuan vanter ko le mihring inkar atang chuan fa an lo piang ta mihring pa ngai an ni lo vanter ko po an ni heklo an hming chu Nephilim biblein million ati ta hi fitruk emo fitsari emolek an ni lo amusa buwa kan huangin an san chu sidar thing ang ania an chakna chu saswa thing ang ani thil nung hybrid cho pol anni vanter ko thil ti theina le mihring ti sa chakna in pol mihring pa ngai tan chuan melma ne thei rual anni lo an mel arap oma an ngai to na te chu anun ronga khovel chu an thunun ta ani kan hriat thin history a hian thil in thup awatam em khovel chu indo na hmuna achangta Nephilim te chu an lo punta ka chuan mihring te tan nun a hreom tana Genesis bungruk na in mi hming thang te ati te kha
kan hriat thin hero emo mifel tak tak te an ni lo ne chia tu nun rong le thisen chhuah mang te an ni jok lekha buhlui book of enak chon heti hian aziaka mihring te thar chhuah zong zong chu Nephilim te chuan an ei zo veka mihring te chuan an chom zo talo ti chuan Nephilim te chuan mihring chu bein an sa an ei ta hial ani an ril tram na chu arap thlak hle sa le thlai mai du tok lovin mihring an eya thisen ei chak mi cannibalism din hunan chel ta hial ani khovel pum chu thisen chhona le tharum thona in akhat zota ishia em manlai Greek thon thu mythology a titans te kha demigod anti te kha heng Nephilim te chanchin sa khodangin an lo hriat vedan ani thei mai angem ma se boina ala top mai lo tharum thona aya hlo omjok ala om cheu chu chu chin thla pulna genetic corruption anti hi ani setana le a hote tumber chu enge ni ishia em pathianin adam ale evi hena thu atiam mei chethla chuan rulu ala ti thitlingang ti in chu chu mesia local tur chu ani chu wangin setna plan chu a simple hle mihring zong zong hi Nephilim thisen nen pol dal vek ila mihring thiang hlim pakhatma anom to lawang ti chuan chandam tu alo piang theidon lawani khovel chu abol hlo zota nula tlangwal ran le nungcha engkim mei chu a chopol zo veka pathian thil siam dan order of nature chu a chhevek ta atopa chuan pathian do theina chuan avor to pathleng ta Genesis bungruk changa chuan asoya tin lalpa chuan leya hian mihring sual zia chu nasatak ani ti le anril ru song tu zia reng reng chu sual hlir ani fo mei ti alo hria a khovel puma chuan chungko pakhat chau an bangta Nephilim thisen kai lo DNA thiang hlim la nei om chun novate chung pathian chuan thutluk na rap thlak tak ma se ti lo thei si lo chu asiam ta khovel hi then thiang hlim angai ta tui alet don Nephilim tele an chi thla zong zong chu not re vek turin ni somli le zon somli chung khovel hi tui na chim ta Bible chuan tui thuk zau tak na zong zong te chu alo sa ta veka van tuk verte po alo in hong ta boka ati hei hi ro sur satle anilo le hnoi atangin tui aron chuaka van atangin ro aron bobok khonge Nephilim miming thang le chak te kha anom tak an chak na te anral thom te le an in ro pui tak tak te khan pathian thin urna laka engma omzia nei talo mihring pangai aya le thuma lian le chakpo ni se tui pathian thil siam vek tho chu an hne chuang lo tlang sang ber po tui na chimpila an thi ta vek ani engkim mei chu are ta thiap mai khovel chu tuin atuam chuak veka man lai khovel ro pui tak le Nephilim ta thil siam zong zong chu tui hnuai thim taka apil bota juda le khabu chuan heti hian min hrila khang vantir koutlu Nephilim hring tu te kha pathian in amana tin vantir kote an man ni tir ko ni na pom lova an omna pa ngai ka san jok te chu nero puiro rel na atan thim hnuaya chatuan phorna a phor chungin akhek ani ati solna chu atitloma khovel chu ti thiang hlim anita tuilian khan Nephilim ho chu anot re vek ani si chuan engwang nge tuilen hnu kum sang tam tak aliam hnuwa Israel faten kanan ram an en thak khan heti hian report an ron pek le si Genesis bungruk changli a khan Nephilim ho om thu Bible in soima se tuilen hnuwa million tak tak engtin nge an la om thei Goliath ha te basan lal oga te anaka tha te kha khoya tanga lo chuak le nge heta tang hian theory sang sang apiang le ta mithiam then khat chuan hamanu pui khan Nephilim thisen claim alo pai ro reng ani theyangem anti athen chuan vantir kaudangin mihring te an ron pol le aniang anti bok engpo ni se thil chiang sa pakhat a om sualna hi are wangwang theilo aron in lar le thin ma se atop bera chuan pathianin ami Davida te Joshua te mangin heng million ho hi ati chimit tavek ani voin hian Nephilim taksa angpu mu turanam to lo mai thei ma se heng ho tharau le an chanchin te hi kan khovela an la cham reng thei mayangem heng million thon thu te hi Greek hoin Titans antia Hindu hoin Raksasas antia namtin thon thuwa ain phum rovek thon thu satli anilo manlai thil ani le
heng thil hlui le mak tak tak te hian tunlai ke ni Christian te tan enge tangkai na ani Nephilim million ming thang le tharum tho mangte an chanchin kan chuya thon thu mak tak le ra phlak tak kan hmuwa ma se Bible thil mak te hian thil pakhat min zirtira chu pathian aya ro pui tumna le arim ro dan kal mang ama du dan bo chiat na hian chiat na chau athlen thin ti hi ani Genesis hun lai khan pathian fapa in ti te kha mishing tanen in thla polin thil ro pui le chak tak siam chu an tum ani mei thei ma se chu chuan khovela boina le boral na chau athlen ani ma se kumsang tam tak nuwa pathian fapa dik tak Isu Krista alo kala ani chuan Nephilim te angin tharum a tholova khovel op be atum lo ama le ama ain titloma mishing ta tiboral tora local nilovin min chandam turzok le kan thisen bol hlo to te ama thisen thiang hlema tleng fai turin a local zok ani voin hian Goliath ha te anakate le Nephilim te kha mu tur anom to kher lowang ma se million ho chu an laral vek lo kan ni tin nuna hian Nephilim tharte chu kan ma chon fo thina ni chu kan sual na te kan hlau na te lungai na te le beidon na te hi an ni FSC bung ruk chuan min hrila kan bun te hi tisa le thisen an ni si lo lal na te le thu nei na te le he thim chunga khovel rorel tu te le van huna te tharau sual ho om te an ni zo ke ti in heng million te hi kan tha le kan chakna in kan hne thei lo Davida Khan Goliath kha khandai le phonin ama chon lo lalpa mingin ama chon jok ani chutiang che chuan nangpo inuna Nephilim lian tak sual lian tak damlo na le harsat na te kha ma ni chakna ni lovin Isu Krista mingin inhe thayani kan khovel hi alo boy ani mei thei Isu nge in tin novadam lai ang bok kha mishing fapa local le na chu ani ang ati thil mak le ra phlak tak tak he khovela hian lo thleng le po ni se lausu kan hne na hne tu aya ro puizok a om tlat Nephilim te chu an tluwa an boral to ma se kan pathian ero nungdamin ala ding renga chatuanin ading reng bokang hei hi au siama YouTube channel ania ngainom iti ani chuan lo share la midang tenen in lo sei ho bok don nia kalome